Не турасың бек? Сенин атаң алкаш, эжең болсо сойку, байкең болсо сени таштап башка өлкөгө кетип калган. Сагаланган иттей болуп, коңшулардан нан сурайсыңар. Карач кепиңди, бир кийимиңди жылдап кийесиң. Эми акта жумуш эмне? Бир компанияда менеджер болуп иштедим. Эми досум, чын айтсам, кылбаган жумушум калган жок. Жашоонун ысык сууна күйүп бүтүпсүң да. Эмне бул, телефон бул? Эң акыркы моделдерин бери досум. Ушуну Нечи? менден от души Норекине улуу карындашым алдым. Турмушка чыкканда белек. Деги үйдөгүлөр нормал эле? Баары жакшы. Карындашың эми турмушка чыкпайт кол. Кой досум, мен барайын. Бар жакшы болот. Ата, мен келдим. Ата. Туу. Ата. Ата, мен көзүм саш эсен. Мен Балам, мен ата. атаң өлгөндөн эмнеге келбедиң? Кандайча? Jam! Жала! Сел! Ата, болдым жал! Арерді так бүттің! Осыны бағынан сіз күнәлісіз! Мен кеткенде сіздердің бұл олармен жалғыз қалған кем-кішкентай қыздар болчу, олар үшін. Күнә жоқ боларды, ата, күнә жоқ боларды! Қана мен көрген ақшалар, қана!
Kalan! Sen işin olmasın. Sen ne gel? Akçalarını bana tuğanlarına verip teşvik saldım. Ata. Men doydum ata. Doydum men. Şu başa koç. Kalan. Bas. Tahta! Qaytqıla. Ballarım qaytqıla. Байке, biz qayoqqa baratamiz? Болды. Biz жаңылап Oldu mu? Qachonga sen o'sha o'tmoqchi yashaymiz. Men bilan bizni tegiz baca yashashgan. Alar birimlikda bari çoğu problemalarni chechishgan. Men dela boshqa baldarga qo'shilib maktabda o'qigim keladi. Atama sizlarga qudug'da erkalab yashagim keladi. Men ishonam bizni uy bilamiz, qo'shni-qo'shnilarning orasida boy bo'ladi. Bariga yaxshi ko'raman.